Image PAODAM yengbi khwai kebikpo Uttam Kumar Naram Tram Noksab Loina Kurumjari Nasigi Moruba PAODA Rani Toisuba Manipur Vidhan Sabha Mikhalgi Ahana phase gi notification ayang February amada thokgani Hok Pung Kunmarida Manipur Nongna COVID-19 positive oiba mi chahunga difu thena khai mi mangana laikidre COVID-19 ni matangda moreda khana nei khai loina COVID-19 gi phibam yengduna semliba sitting arrangement da MP sing phamina wa Rajya Sabha gi chairman and Bankanayula appeal locally. Music Mapuyo Pau Novida say Manipura Tanka and Itona Panto Kadriva tried to Manipur Vidhan Sabha Mikalgi Ahana phase notification Hayang February Tang Amada Tolagani. Notification say Manipur District Manga Hybrid Impal East, Impal West, Bisnupur, Sosampur Amade, Kampung Pigi Assembly Constituency, Kutrani Pangini Haina Nase, Joint Chief Electoral Officer Manipur Ramananda Nomikapamna CEO the office of Pangtopa Pau Pumanda Ponokre. Mang Makata Kibda notification as Sitokpaga Hayang February Ama Asimaktagi Mirep Ogadabasina nomination file Towa Horga February Nipan Power Satagani. Scrutiny na February Mapanda Pangtopaga Lunana candidates in Makoi Mirep Mirep Oi Hibagi withdrawal Tobagi Aroibanamina February Tramatoina Oigani. Aduga Mikala February contract Pangtokadavani. Notification sing Asi Magi district ki returning officer singna thokadabani COVID laichat leibamanamna election commission of Indiana subidha portal ki kuthangda mirep singna online mirep che pisinda yabai khurung sap su phangali mirep singa sina security ki senpham su online da thamba yagani masida natana mikhalgi mifam pangthoknaba yum da sangduna vote khomba yanaba permission su online dagi loba yagani mikhalgi nomination tawba chatpada candidate aduga loina bayaba missing anini amadi sinagadaba garisu anidagi henba yaroi nomination asigidamak matik saba arrangement returning officer singi office singda tawgani mirep sing amadi mahakaluna posingna election commission amadi state disaster management authority na piriba niyam induna satkadabani hainasu joint CEO Manipur Ramandana Phondoke Hiram siga mari lainana returning officer kuningmaki oiba online nomination gi matangda training among asi video conferencing gi kuthangda pangthokre Maragasida Election Commission of India ngasi thorpa serol amagi matung ina mikhal siga mari lainana pangthokpa miyam gi mifam ahangma mafam yamlabda mioi lising amatinba natraga mifam pangthokliba ground adu da sanba mioi gi sada yankai taraga pangthokpa natraga SDMA prescribed tawba sang na pangthokpa hayang February amadagi phase kudimaki yaragani commission na yumda sangduna vote khomba satpa yabagi masing security person sing thadana miyoi kun phawri satpa yaragani aduga miyoi changa phawat tinba natraga mafam duga sanaba missing gi tangkhai tinba natraga SDMA na prescribed tawba akaknaba missing tinduna mifam pangthokpa su yaragani adugu road show padyatra cycle bike vehicle rally amadi procession singba chatpadi February 13 phawa commission asina athingba thambi hainasu haiki Hanna Tankiba Atingba Ibadi road show gumba rally gumba aduga procession chatpana singba singsi hojik phawa thinglaga dumak thamli aloina February ki tang taraga mathoi phawa atingba si thammi haidana election commission hojik ta thokpa instruction magi matungina lei aduga hana da thingamba hojik ta komthorpa amoina kogi physical public meeting sima ekogi outdoor physical meeting sima ko yare masi ekogi state government na thokpa ekogi instruction gi matung ina ekogi ground amada leiba ekogi mi chani pun ba yaba natra haibna ground gi capacity adugi 50% haitare ani dugi manungda khara yam da haitare adugi masing du maduda lepi aduga indoor meeting sina ekogi 50% of the capacity oiba natre hagna mi yankai Manipur hawkiba pung kun marida miyoi chahung ni pung taruk na covid positive oiba thainaduna state asi
gi apunba covid positive oibaki masing lakh amaga lising kunthra humdoi ga chani ga yankhai taruk sukre mioi mangana laikhidabadagi apunba laikhidabagi masingna lising ani ga subna nifu taruk ni Umpham masida mioi lising amaga chamapan humrag mathoi covid test tawki maduda mioi chahum ga nifu taruk positive oiba thengna kibani ngasi covid positive oibagi chang sa da 33 taruk yauki masi mioi ngasi mioi chahum kunthra humdoi na nawa faduna distress tawki badagi apunba covid nawa fakibagi masing lakh amaga lising kun ga taret chani ga kun taruk yauduna state asigi covid nawa fabagi chang sa da mawdrama ga dasting nifu ga taret lairi namdam sigi oina active case masing Disting Hunga, Samapanga, Matu Marini. District Administration Tenopona Nang, Tokiv order Amagi Matung Inna, Myanmar Masaf Singna Indo Myanmar Namkai Lana, Morerom the Sanction like Pussing, February 3rd Power, a thing with Tamkray. Kongtang say, how Kivan Numit, Karani Asida, Manipuri border town, Morega, Imtangana Laiba, Myanmar Tumu town, the Hosik, Akiva Fungus and Rogliva, COVID 19 Amadi Omicron variant na. Myoikia positive Wabisang, Hengalakpa Madamna, Myanmar Masakaya. Namkailana More sanction lectuna, Pochai Yonduna, Loritic Towsing, Muranda Menada, Hanbagi Tabak Nasi More Poliski, ASP, Law and Order Sukumar, OC, and Namadi, Commando Gapun Team, Loyana ICTC, KSOG, Lusing Sing Yauna, Satakre, Hyderabad Kongtang say COVID 19 Amadi, Omicron variant, Hyderabad Lishat, Sidagi, Ngatoknaba, Mangjona, Lokotpa section, Torangi, Saruk Ama Oina, Satakivani, Nakalam Romdra, 43. Assam Rifles na Morega Tainari ba Indo Myanmar Namkai Paringda Myanmar Masa Sing Sangluk Tanaba akan section Tharang Lokot Pagi Tabaksu Satari Hairi Amromda Deputy Commissioner Tenopol District na February Ama 2022 dagi Moreda Myanmar National Sing Chalakpa da Athingba Thamkiba Amadi Makata na COVID-19 Omicron variant Sandrok Padagi Ngathoknaba Miyamna Government Tamliva guidelines saying Nak Satnava Hill Tribal Council, Moregi, Media and Information Secretary, Larem Sim Kom Luna Tadro Pasel Amana Kangalagli, Selo Sinamakata, COVID-19, Omicron variant licensed as staying out of Nava, Miamna, Marketplace, Miam Tinbam Pumsingda, Face Marks, Sweden Opinava, Mama Power, wishing a Masasingu, Nintizina Guide to Winava, Amade, Kanagumba, Lok. Tungba kanang naba masung lehaw taw sing no da anirak steam inhale taw na basu kangalakle District Administration Tenopol gi miyang Makhada Health Department Tenopol na sinduna ngasi Maitei Council Moregi Office ta Moreda leiba tongan da community gi lusingba sing amadi keso Moregi thomi sing yauna COVID-19 gi matang da khanani ne bagi mifam ama pangthokrai mifam da Health Department Tenopol gi Chief Medical Officer Dr. K.H. Gojen District Surveillance Officer Dr. A. Cecil, PHC Moregi MO in charge Dr. K.H. Santikumar Loinana, Metis Council, More, All Community Development Organization More, Hill Tribal Council, Tamil Sangam Gorkha Samaj, More, Amade Kuki Students Organization, More, Block Singa Singa, Sarugyaki. CMO Dr. K.H. Gojena, Paumishinda, Ponokibada, Numit Karni Asida Yum Tangnariba, Laibak Myanmar, Amade, Tenopol District Asida, Lepalitan Sandrok Liba, COVID-19 Laina License Asina Maram Oerga, Tangai Fadana, Mangjona, Matokaram section Tarang, Lakut Katake, Haibagi Matanga, Marik Sumbo of Sing, Tam Kivagaluna, Langak the Piriba Sanakangon Sing, Nakna, Ekoi Pun, Segmency Haiki, Makatana, Moregi CSO Simbu, Tagat Laduna, Govitki, Lena Sidagi, Ekoi section Lainaba, Rusimba Singna, Tamaki Wapam Sing, Atumatam the Tabak Wena, Pantokani Haiki, COVID-19 Matanga, section Tarang Wena. District Administration Tenopona, Lautokiva, Menmarom Dagi, Muising, Morerom da Sanglpada, February Tang Ted Power, a thing but Tamliva Sisu, Lengaki, Kongtang Amari, Masigi, Makatarakpada, Lengak, the Pakalakpa, section Tarang, Singa, Moregi, Sing the Singla, Mateng Panghaningi, Hainasu, Magna, Haibaki Wapam, Pundoki. Kaksing ACG MLA Mangbum. Rameshwar Galorina BJP Kaksing Mandalgi Makhada Leramba Yuva Morcha Mahila Morcha Minority Morcha Yauna Tongan Organization Sing Loina Kaksing Asida BJP da Enron Toramba Primary Amadi Active Member Listing Nepal Henbana Nasidagi Masoina BJP dagi Tokre Kaksing Makhalauda MLA Manglum Rameshwar Gi Yumda Pangtokiba BJP dagi Masoina Tokpagi Throm Aduda Wangloi Kayana BJP Manipur State na Lautuna Kendra Sigi BJP ki sitting MLA su Oriba Manglum Rameshwara ticket
पिरक्पगी महुत्ता बीजेपी दा चंगलक्पा नुमित कुन्नी फाद्रिबा एक्स एमएलए वाई सुरचंद्रदा बीजेपी की टिकट पिरक्पा थोंगबु फकनबा मौंगदा यानिंगदबा वाफम कया फोंदोकनाखे लोइनना ngasi tinkiba एमएलए मैम रामेश्वर सगुट मियाम एम रामेश्वर लौरप फिरेप्ता पुनः सगुटमीनब मिखल माई पाहनब होनमीनब वारेपसिंगसु लौखे थ्रम एमएलए मैम रामेश्वर बीजेपी मंगोद टिकेट पीरक्तबगी मतंगदा पेंदब वफम कया फोनदुना आईबी की आरएसएस संघन की सर्वे मतुंग इना कक्सिंग एशिदा एमएलए मैम रामेश्वर भोट कागनी हाइबगी सेंट्रल रिपोर्ट लेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुसिंग खरना लौटूनरगा कक्सिंग की रामेश्वर भोट कारकलबदे मखोई पोजिशन सोयदना मुनख्रगनी हाइब कीबदगी मंगोद टिकेट पिरक्तबनी बीजेपी की थंबाल से लेनम सेंदबा थंबाल ओरमले पैसाबु पीरबदी बीजेपी की टिकेट की वानिंगाय ओरमद्रे पैसा लेब याब बीजेपी की टिकेट ओरमले बीजेपी ददी अमुक हन्ना माई ओनदुना येंगलरोय हाइबो वफम कया फोंदोकलदुना हौजिक मणिपुर लेरिबा तोंगान पार्टी सिंगी हौजिक लेरिबा अमदी तुंगनो ओरकपा याबा वफम कया मियामना थंबगा लोइना महाकी इलेक्शन कमिटी अमदी अहल सिंगा फमिनदुना सब चाबा करी फिरेप लौसिगे हाइबदु अथुबा मतमदा मियामदा खंगलकनी हाइनसु महाना मखाताना फोंदोके बीजेपी ददी हल्लगा माई अमुक हन्ना येंगलरोय करी अखोइना सागतरपा अखोइना सेमजरपा अदुगुम्बा पार्टी अदुना चीरबा तंजादा अखोइबु युमदगी इंथोकपिरगा मखोइना अखोइबु युमगी मपुबु कनागुम्बा मपांगी मी अमोइना तोरपसे हनकी मतौसे मसी बीजेपी दा अखोइना खलबा बीजेपी दु नते मसीदी असेंबा बीजेपी नते अखोइगी थमोइदा लेरम्बा वाखंदा लेरम्बा भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है पार्टी नते असेंग बीजेपी नते असेंग थमाल की मनम चेंब बीजेपी ट्राइंथोई सुबा मणिपुर विधानसभा मिखल बीजेपी की टिकेट मिखल थेननबगिदमक ngarang लाउथोखिबा अदुबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना वांखेम केंद्र बीजेपी की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओरम्बा खरीबम जीवन सिंहा ngasi पार्टी असिदगी रिजाइन तौखिबगा लोइनना अटोप पार्टी दा मिखल थेंगनबा सेम साबा लोइख्रे लोइनना ngasi खरीबम जीवन सिंहबु नुक्सिजबा मियोय सिंगना बीजेपी की फिराल सिंह मई थादुना यानिंगदबा अमदी पेंद फोंदोके चरांगपात्र लेबा खरीबम जीवन की युमदा ngasi पांथोखिबा पाव इंफम अमदा मान हाई ngarang लाउथोखिबा बीजेपी की टिकेट असि याम मोंग मरिल तादबा अमा ओइरे कुमजा लिसिंगनि सुबना 39 दगी बीजेपी दा यावदना महाक सरकार की थबक्तगी वॉलंटरी रिटायरमेंट लौरगा मिखल की थेंगनबा होनरकपनी ग्रासरूट लेवल दगी हौना केंद्र सिदा बीजेपी की मपांगल कंखन हनबा होनरके अदुबु हंदक टिकेट लाउथोकपदा था अमा अनिगी ममांगदा भोट तौगनी हाइना थोलकपा मियोय अमदा टिकेट इसिलकपा हाइबसी लाइबक थीबनी वाखेम केंद्रबु चाखोट माइकैरोमदा पुरक्के मियाम की सेवा तौगे हाइबा वाखलोंदा मिखल से थेंगनबा होनरखिबनी हाइकी भारतीय जनता पार्टी की टिकेट को पीएसए यामना मोंग मरिन तादबा मोंग दा टिकेट पी कनिगा 39 दगी बीजेपी जॉइन तौदना सागी थबक थादोक चरगा प्रजा मियाम की सेवा तौगे हाइदना अखोय मियाम पुंजलगा हलमन मियाम पुंजलगा वांखेंगी मियाम पुंजलगा होजरकपनी अदुना ग्रासरूट तगी वाक तौजरइबा पार्टी की यामना मरोइबा चेन बसोंब होनजरिब अखोयगी टिकेट को पीसे मसी यामना मोंग मरिन तादरे अदुना वांखें केंद्र की हाना गारीबा एमएलए सिबु इंथुगे हारगदी आई इसामक नत्रगदी ngamo हाइबसे अइना सो हाना हाइजगरबनी बीजेपी पार्टी असigi याइफनब थांगना सही अनि अइना आइगी ngमजब थाकता होनकी अदुबु अइना होनजखिबा पुंबदु पार्टी लीडर सिंगना खांबिद्रे जीरो ओइरे हाइना 59 साइकोट एसी दगी लाकदोरबा जेरे इलेक्शन दा मिरेप ओइगदोरबा खाइपो हौकिपना चोरसामपुर की न्यू बोलजांग विलेज लेबा मागी मयुमदा मागी वर्कर सिंगा पांथोखिबा मफम अमदा फोंदोखरे मांग मखार तादुना बीजेपी एसी एंटी क्रिश्चियन पार्टी अमनी हाइदुना डिस्ट्रिक्ट असगी मियोय अमतना जॉइन तौबा पामनकिदे अदुबु तमना ज्ञान ताहांदुना हौजिकति डिस्ट्रिक्ट असिदा बीजेपी दा मिंग चलकपा मेंबर लिसिंग हेलबनी डिस्ट्रिक्ट असगी बीजेपी की प्रेसिडेंट अमसु ओइना लाकद्रबा जनरेशन असिदा आइबु बीजेपी की कैंडिडेट ओइनाबा नॉमिनेट तौबिरकनी हाइबगी थाजबा लैखि अदुबु पार्टी लीडर सिंगना इनौनौना सलकपा मियोयबु सेंजा थुमजादा कैंडिडेट ता खुदोंग चाबा पीख्रे तुंगदा आइगी वर्कर सिंगा तानरबा तुंगदा मखोयगी पौताकी मतुंगिना आई एनपीपी की कैंडिडेट ओइना इलेक्शन थेंगनगेन हाइसु माहना फोंदोकी एगी सुमिननबा
party the chairman na bang Mursanglu Dr. George aduga subina ba BJP da kan na chen ba har waka sing so loina ba loina na resign tawre ado ngasi hapo ado kimatik thabak su se high level state level national level da asuba akan ba apabami khanghodana BJP oibra oidabra aduda tikat chapasi district ta BJP gi damakta numit hataba numit asuk wana kanhanba numit to amu le hana lapoi handa ki mikhala sida National People's Party na amukka hena single largest party wargani haina NPP National Vice President amadi Manipur gi Deputy Chief Minister Waijoy Kumar Phongdokre ngasi iroi semra leba mayol auditorium da pangthokkiba intending candidate manga opagi throm da mahangna hai nongoni asida su BJP gi ticket phanghodraba amadi atopa mai pakpagi asa leiraba kayasu laklagani masina party asi hena pangal kan ba organi man makhatana hai mikhal asida charongna NPP gi candidate nifurom mikhal da thengnanagani masigi manungda suksoi soidana kun manga gi mathakta mai pakani haibagi achoba thajaba lei ngasi NPP da yarok khraba miyoi sing adudi kumbi asidagi N Mangi Singh Nauria pakhang lakpa asidagi S Subhaschandra Singh Henglep asidagi Namingthang Haukip Saikot asidagi Khaipau Haukip amadi Pasroi asidagi RK Rameshwar Singh hani hairiba miyoi sing asina NPP party da sanglapada taramna oktuna ikai khumnasu utke BJP ni tiket lambo ko matunda kaaba yaba aina lumle kam se boy BJP ni tiket pithok hendra aina singara mari adu pithok tadna sumai tona ngasi ni sumai to kaaba yaba manga join to bi se sumai tona leuri already decide karwa adu lumichi no haye anchi ko join to ga me leuri madu puna matu ai yengadi ungi matakta kumadi he ga ga se ai thadu ya se Lairiba sarkar asi administration haitaba makoi masel amaga amaga tinaba yadaba party asida yauriba MLA di ladana council of minister yauriba makoi mari manga amaga unaba yadaba amaga chawa tandro lai ngasidi Manipur mangjil thana salambadu maning hanboromda lakle haina MPCC gi president and lokena phongdokre wafam asi BJP ticket lautokhaba matungda BJP da MLA oiriba pukhrama sarat hanagi minister ningthojam biren amadi Manipur ki chairman oramba ningthojam Joy Kumar bu BJP dagi tokna Congress sanglakpada haraute an opagi thoram ama Congress bhavan na pangthokpada mahangna phonokibani mahangna makha taraduna hana BJP gi nifu kagani haina panam madu ngarang BJP gi ticket lauthokor matung dadi mapan dagi 13 phawda laglagani March 10 gi matung dadi suksoi soidana Congress na singba sarkar aman laktuna awan ma prolagani haina su phonokhe Manipur prajana khangne Center na karimba BJP na sathon toroga jo Manipur da BJP ne heta sathon toroga phan piratte hai che ngasi di Manipur ki praja pun makke ja amina lai ni sarkar se administration hai toba makoi masel amaga tana ba yana ba sine ga ma ni party ne yaur be MLA ki jilla ne tuna council of minister ne yaur ba makoi ga amaga unaba yana ba amana ama chawba adom da chatna nga chidi makoi percent chawba tane ngai ga ngasi da Manipur ki mang thara mangkim thana chala ba Manipur ngasi di tunghan bu phibam da na khana Thamadu saruk yakhiba CLP leader hanagi Chief Minister oibo bi CWC gi member gaikhangam Vice President T Mangi Babun Singba miyoi ki asu saruk yakhi Thamadu wangala da hanagi Chief Minister oibo bin hai sahi Nepal surba BJP na singba NDA government asina kari tauri haibasi miyam hena khangna wafamni State asida su N Birenur Singh Sarkar asina praja gidamak kari paikhali haibadu miyam khangna ngaktani Covid ki asuk lurba matam asida sarkar asina karam handle tauri nomda sangdaba yadra potsai karam mongda phangalibage haibadu miyam khangna wafam ngaktani aikoina matam amada asa yamna tromi madudi center amsung state ta BJP shasan laknabanina chakut thorang asai manglon saksilagani haina adubu hojik manglon da saksilibra maning halibra haibadu khangba ngamdre Congress sai trangwagi matam da toromba sada Maudra loisilamlaba thabak sing government na ngasi nameplate othokna tawriba thabak sing prajan hena khanglaba ngaktani aduna hojik BJP sarkar si amukhana laklaroidra haina makhoi masel pakhatna duna leire ahongba publicity kya tawduna leire haina su mahanga makhatana phongdokhe
सेंट्रल पारिबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट स्टेट का बीजेपी लेड गवर्नमेंट असिना इंजिल अनि सिना सिंगमगदी सफर थौराम से हेन पमांग चौसलगनी हेन थूरगनी हाइराबा अदो हुजिक सफर थौराम से इंजिन अनि सिना मांगलोम द सिंगनिब्रा तुंगलोम द सिंग हान चलंबा सफर थौराम की खोंजेनो अदुदगी तुंगलोम द हेना सिंगनिब्रा हाइबसिदी मणिपुर प्रजा सिंह हेन खंगनी करी तौरमे डिपार्टमेंट खुदिमक्ता पावर सेक्टर दा लंबी थोंगा अदुबा अतई अतई इंस्टीट्यूशन मयाम सिंह करी तौरमे सही असिगी फेब्रुआरी कुंट्रेट अमदी मार्च अहुमदा तांकक अनि थोंना पांथोकदौरिबा 33 सुबा मनपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असिदा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की टिकेट मिखल थेनगदबा अहानबा फेज की मेरेप तरुक की लिस्ट गसी लाउथोक्तुना मिखलदा माई पाकनगिदमक लालोंग यात्रा हौखै ngasi imphal gi bawparada leiba party asi office ta party asi gi north east observer oibagi mathakta bharatiya kamgar sena gi secretary delhi panikkarna lautokhraba candidate sing adudi khunrapum kendra da thangjam syam sengmai da khaidem ranjit hairokta m tomtom sana phungyar da nunghar jojo cycle da ramining jojo amadi thanon da lalungsang sungteni International Peace and Social Advancement IPSA Thawal branch की ट्रांगवा सुबह फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ngasi वांगबल द लेबा senior citizen home दा home asida लेबा ahal singi damakta nomagi oiba free health checkup की थरम अमगा लोइनना पांगथोखै थरम अदुदा IPSA headquarter की president T Birjit IPSA Thawal branch की president Biswarjit Akoijam IPSA headquarter की vice president Akoijam Sanjoy Meitei general secretary Wairokpam Guneshwar District Health Society Thawalgi DPM CH Pasunta Amadi IRDEO Wangbalgi Project Director Administration S Buddhamaitina Athoiba Mitung Sing Oina Saruk Yaki Ahal Singda Makal Kayagi Layong Sing Yengthokpaga Loinana Hidak Langthaksu Lemna Yanthoki All Manipur Progressive Farmers Association AMPFA gi President Konthokjam Thoibana Hai Hojik Longmi Singna Ningtham Mahi Marong Mana Masing Thabada Urea Hargi Mathau Yamna Tare Adubu Harasi Leiba Phangre Karingma Phanglabasu Mamal Yamna Tangbuna Longmi Sing Leiba Waba Oire Wafam Singasi Manipur Press Club the Pangthokpa Pau Infam Amada AMPFA gi President Ke Thoibana Phongdokibani Mar Makhatana Hai Kibada AMPFA na Asuk Salam Matamasi, London Sigi Miam Yapanaba, Sinjak the Mipal Tangraba, Lowising a good Samduna Potok Marankaina Potok Nabahona Lakli. Masi Matakta, Lowising Yapanaba, agricultural policy same say, Matamasana Monda, irrigation plant of sea, Sendong Lainaba, agricultural produce market, egg, Sanahalu, hybrid Simakia, Laudru Lakli, Adubu, Hajir Sing, Tabi Hota, Lengana, Sakau, Lowising is Sakau, Tatuna, Sendalambida, my own Sinduna, Legum Tori. Lowising all of us sick Honaba Marie never seen a Honda view, Highness Magna, Apil Toki. COVID-19 if you Yang known as same about sitting arrangement MP sing a Pambu Haina, Rajesh Shavagi Chairman M. Bankan Iduna, Apil Toki. Amagama Nakshinana, Pambi the Navasu, Mount Haiki, Mausagi, Pampanga, Manadaba, Monga, Rajshavamadi, Lok Savada, and oversit arrangement Amatoki. Bankan Iduna Haiki with that sitting arrangement. Matangda Secretary General da Party Kuning Maki Lusing in the Haikinaba Hana Kangan Krabani, Adumainamak Nasisu, MP Grady Naxinadron Punkiba way. Madum Tawidana Hajari, Wa Kanaba, Yawigadaba, Lok Savamadi Rasavagi members sing that could Tangat Laga Saktapu Hainasuman Haiki. Nasi Lok Savada, Finance Minister Nevala Sitaramana, Economic Survey 2021-22 and Statistical Appendix Putoki, Tungda Secretary General Rajsabha the Satakiba session 200 to 55th ki manungda passed Tokiba bill sing Utpa statement Amasu Sabada Thamke. Line of actual control with Sinagi Paringda Sayol Aniro Mangroba Arunachal Pradesh ki Upper Siang District tagi Sahi Trate Surba Miran Tarun ngasi Mahaki family da amukhana una kre family ga amukhana una kre Mahak January try pana mangkibani mathangi numita Indian Army na Chinese Army the satuna naha adu thibana mateng pangna amadi karigumba makoina phajina thammo orbadi hana pithrok na bahai kibani Union Minister Kiran Rijiju na Chinese PLA na
Miran Tarunbu India January contract Sinner Haiki. Masani Pabo Ahon Hana Unavaba Pangjabada Miran Tarungi Mapabung Apun Tarona Central that Ogun Kanga Utki, Tanabakul Jido Niamnasu Harao Honoki. Miran Taruna Haiki with the family Unava Pangjabada Yamnungai Mahapu Masibu Sindikiva Indian Army would target say Tasengmadi, Aikadari Lebeke Kankide, Konade, Sinus Pay legal eliminate Hiva Kangaki, Makoina came to Ibu Nomada Maridak Pui, Makoi came to Ibu Sakpijay, Sahikuta, Surva, Miran Tarunbu, Sinus Pay Elena, Parker, Vani Haina, Han, but this singer Vani Hairi, Makalak for the Haraudana, so Sale Masu, Makunda, Sinki Hairi. Sanamagi Pauda. Langwidong Mamalekai Club LMLCC, Langwidong Sinduna, Langwidong High School Ground, Sathariva, 3rd State Level Open 3-Man Airside Football Tournament 2022 Ging Asi Shanikiva, League Round Quarter Final Match, Wagwai FC na LMLCCB, Langwidong Bu Amaswinara Mighty Pikre, Hayeng LMLCCA, Langwidong Amadi, LMLCCB, Langwidong Sanagani. Goa Sathariva Hero Indian Super League Ingrang Sanikiva Humra Taruk Suba Mesta, Bangalore FC na, Kerala Blaster FC Bu Amaswinara Mighty Pikre, League Asigi, Humra Suba Match Nasinubang Punkte Makaidagi, Northeast United FC ga, Hyderabad FC ga, Sanava Hokre. Hauzik, Anuivida, Moripa Amur Pizeri. Tani Suba Manipur Bidhan Sava Mikalgi, 100 phase notification, Ayaki Amada Talk again. Hope the Pung Kurmarida, Manipur Nona COVID-19 positive about you, Jahunga, the Kenakre, you Mangana, like you break. COVID-19 Matanga, Moreda, Hananekre, Lodina. COVID-19 Pibum Yanguna same about sitting arrangement, the ambition of Haminava, like the Shabaki chairman, and Bankanaiva, up in Dokre. Nasigidi, Miss Bottom Sandoksava, Matang Sirojay, Yamamukana,